Terrorismo, pro controllus in Sardigna. Appustisi dei fatos de Parigi, in Sardigna puru crescint is controllus contra su terrorismu. Basciu in curu mannu, comenti via de pensai, portos e aeroportos de s'isola, logus in arresgo che ambasciadas e finas a puntos particularis in cui s'attopiant personis. Su prefetto de Casteddu, Giuliana Perrotta, ha convocadu a riseru un attopio de apprettu con totu i forzas de polizia po planificare fainas de controllu de su logu e pone pro militaris in vias. De donnia manera, reservu umannu po parte de sa polizia a suba dei logus billaus spezialis, si ligit in Sansa, però ante esse affortiadas e fainas de controllu in is imbarcos e desembarcos de traghettus e aereos de totu s'isula. Tares, interrogata De Poggi. Is consiglieri comunali de Carbonia, Luisa Poggi, Francisco Ciccilloni, Giovanni Luca Arro, Massimo Usaimi, Ali Stivalete e Antoni Carta, antidepositau in di passaus un'interpellanza po is abisus depius a sa farta de pagamentu Tares 2013 mandaus ai cittadinus. Is chi antifirmaus interpellanza vunti de su parri chi è giusta combatti sa vuida fiscali e però ponint a noto in su fatto chi più de 5.000 famiglias ant arriccio abisus de farta in is pagamentus de sa Tares 2013 e chi sa notifica de cussus è costau a su comunu più de 15.000 euros. In prusu, sighint is consiglieris, tenendo in conto chi parti manna de chi ant arricciu s'abisu anti già pagau cantu depiu a sora sua, s'amministrazione ha depiu concordare un atto comunicau po pedire pazienzia a su zittadinu e dinai de produsi un atto certificata, mudendi de fatto su sistema de controllu bogau po agattai su 1.800.000 euros, secondo cantu contau de su sindicu a s'imprenta, chi fartat in is cascias. Is consiglieris duncas pedint a su sindicu poita eghi nos est impreadu de antes sa ina de autocertificada e poscì cantu toccat pettai po connoscere su tanti prezzisu chi fartat in cascia de s'amministrazione. Sulcis, Movimentu Partida Siva. Abettendi sa mobilitada generali de su logu concordada de sa rappresentanza sindacalis de traballadores, su Movimentu Partida Siva Sulcis Gresienti ghetta voce finas a is opinion leader dei movimentus presentes in su logu, po accarai paris unu camminu de unida. Creus meda in sa bisongiu de una sintesi in sa rappresentanzias, narant Paolo Bullegas, Corrado Di Bartolo e Eulio Cancedda de s'uffiziu de presidenza de su Movimentu Partida Siva. Scetti comparsendi esperienzias e valoris in unu camminu paris, podeus proponni cun s'autoridade necessaria relazioni istituzionalis in gradu de accarai sa chistione manna de sa pagu seguresa de su logu. Premiada Invitas, contessida che ha promoviu su Sulcis. Is concordadoris de Invitas e Beranu Sulzitanu, Luciano Lamantia, Ivan Scarpa e Alessia Littarro, dant a regortu su primu premiu chi sa Camera de Commerciu lis ha consignau in occasione de su primu attoppiu fattu in sa seu de s'organismu. Invitas ed antipremiada può essere sa mellus a contessida de crescimentu turisticu de su logu, con 60.000 presenzias in 2 disi de apparada in sa fiera campionaria de Casteddu. Supracentenarius, atteru primmau po s'isula. Valeriu Piroddi ndat istudadu 110 candeleddas, est su segundu omini prus mannu de Italia, appustisi de Salvadori Caruso, chi istat in Molocchio, Calabria, e chi du bincit de 11 disi scetti. S'allompita de s'annu sua donat a s'isula dei centenarius un atteru primmau. Sa Sardigna tenis su tassu de supracentenarius prus artu de su mundu, est a nai de persones chi funt già illompius a 110 annus de edadi. Originario de Bida Massargia, una vita de messaio, babbo, aiaio e bisaio, ad affestau in assemmene, noi bividi in famiglia de 5 annus. Sa classifica dei supracentenarius in vita, danti concordata su dottori e circadori Giovanni Pese e su demografu Michel Poulain, unu primmaudu nou de importu po sa Sardigna, chi cun s'Ozastra est unu dei logus azzulus, una dei 5 areas geograficas de su mundu, in cui s'agattant prus centenarius, ispriccat a Roberto Pili, dottori e presidenti de sa comunidade mundiali de sa longaria de vida.